Hi friends, ngasi aina tawjagadorisi sangi koftani haibadi balls sangi balls ne aduduna san khara piece apik tak na yam haidi kima gi mongda tawraga lawrani ko aduduga aikoina tawdorisi mix tawdorime ba haibadi asisi kufan ga dorime ba aduduna grinder amata aikoina bread slice ahum lawrani ba ko aduduga yam chawraga di ani khatang lawrani aduduga tilau mayai oiba ani amaga lawrani haibet soirani aduga murog atekpa aduga podina tawraga haife chawrapna mix up the grind tawrneba sidai ujarisi yam pik sukuptana ko aduga muka saigi kima si hapchanjarani aduga ginger garlic paste chamasani amga hapchalani aduga sisi corn flour neba ko si hapchalani chamas ahum amaga garam masala hapani si murog si yumda takhaiba yam chawrapna dum takhaiba murog ne adu hapchalani adu si mix up tawra madung si daida si leijare si hojiki sagi duni yam phajabane yam manam su yam nungsibane sumaina tawrakpase aduga bol sarane ba ko bol saba si khutta thau khajitang taijalani kharnan ba aduga yam su chawdana yam su piktana bol singsi sarane sumaina sajarani ko kofta semnaba process haujarani kofta semnaba idamakta tejpata hapani ko tejpata se hapa matung sidaida long hapa matungda kali mirch hai ko sisi kali mirch se hapa ga haipetang mix up tawra matung sidaida ginger garlic paste chamasama makhai hapani si tilau gi paste hap kari si mahi sinang nabai damakta ni tilau mapum ahum fajaba ahum khar chawdu adu hapani adu khamena simbi paste si amaga hap sarani adu ga haipetang mix up tawrani machan singse haifet mun le haibai matang sidaida masala hapaneba masala hapase aikogi murok kashmiri murok meat masala garam masala aduga thum si mayam singse hapaneba aduga haldi powder ke hapsarani hapa matung sidaida phajana mix up tawraga si yengbiyo haifet mun chanbai swai sidaida ising hapaneba ko ising hapaga haipetang ising si khajik soba horakpai swai sidaida bol si amomom tang kharla lapna hapaneba ko yam punna naksanaraga hapadi napsanna bai chance wangbane aduna phajana lalapna hapsarani aduga low flame da minute 30 muk thammani thammaga haipetang nikhai risi sumaina chapmana na mari rakumba nikhai birani ko chama sukha thadana adum minute 30 kanaraga nikhai rani aduga haipetang yengani munsalle hairadi adum sonbe yare si mulle sumaina adum loisalla. Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagdorisi sangi balls ne bako si sangi kofta haitare balls ne sisigi recipe macha am yaujabani aduga sisina sangi kaino ne bako tikka ka hai khoi da hargana boragi mong da tobane bako sisigi di recipe yaujadre matung kanagumbai chili now singna pambiraga di matung haibiro oy adum tawjage aduga extra gravy amaga cold drink ga aduga salad khara maga yaujare ko haudringe me wangde chili now mayam singda request tawjaninge madudi aigi video sibu loi foktang yengbiraga like comment share tobiramu amasung subscribe tobiramu mayam haujarage ko jarage ko chili now mayam नींबू से हम तो समझ लो हो गया सी चा लगेगा सी हम हाउ बने सी की कना गुमरे चिली नाउ सिंग रेसिपी पामगा दे हाइजरके को सी सनगी कइनो ने बका सनगी सागा तोरागा बोरागी मोंग द हाउ बने बा बोराबदी एग्जैक्टली नते बका सीने इसीलिए ना मैं हमसिंग बैकग्राउंड द नॉइस करता बिरम बे है मैं हम इग्नोर तो भी वाई वीडियो नम तो भी पुंगा मानी खांग जरगा लई बने अदुबो सिसी छाबनी ने हम कोई न थंबसु नुगाइते अदुदुगी तो बने अखोय स्वाइसिदा म्यूजिक हम कन्ना थारे ngasi बैकग्राउंड नॉइस हम लई मैं हम इग्नोर तो भी तारगदी
ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ
मोरोकसु साहे हुमांगसु फजन सावे ngasiसे 46 45 साहे फेन थाबसु यादबा वीडियो नंबरनिना को अदुदुना पूरा मई तारे हक्सांगसे सा ngata ka chaare horen ahing tumma ngamoi dorine sahabada ichili naw sing mam sing baro binu yam sabani na si charger roge ko ai ko na muk charage ahing dai ngonda yam bera ka ga dore boga adugini yam sae boga si sida cooler na ka chan amngam de adu si ichili naw mam sing baro binu ko na muk charger age horen wa yam muk charger age sa ta ore ba ni yam chare ba ngasi gi cha to ri se adu na si su ko na charger age ka warabino siembio siegi se huma atani ko aduduna ne ai tawrise warabino chile no ma'am sing ma'am ai gi video si enjoy to biragadi ai gi video si bu like comment share to biramo amasung channel asibu subscribe to biramo mathang kari cha sige haibadu इचिली नाव मैम सिंगना अइंगोंदा हाइबिरमो आई मथंग वीडियो अमानी के मनुंग तो सोइदना तौजना बहोना जगे ngasi gidi matang sida bye